I da ste ljudi dobrodošli u novu epizodu Minecrafta. I ako ne znate, ovo je prva epizoda na mom kanalu. U današnjoj epizodi pokazat ću vam kako preživjeti prvu noć u Minecraftu. Ajmo da pređemo na stvar. Prvo znači što trebate uraditi, odmah čim uđete u Minecraft, naći drva. Bilo koje drvo. Evo ja ću sada ovo. Cepat ćete drvo. Evo ja ću sad to vama da preskočim pa se vidimo kada završim. Sada kada ste cepali drva, onda pritisnite E na tastaturi. Onda će vam se otvoriti ovako nešto i ovdje ubacite, evo ja ću 2. I uzmite to. Kada ste to uzeli, onda napravite jedan crafting table. To vam služi da pravite stvari. Evo ovdje sam ja cepao drva, kao što vidite. Postavite ga bilo gdje, na primjer, evo ja ću ovdje. Kad uđete u njega, ja mislim da vam je najvažnije napraviti štapiće. Kada ste napravili štapiće, onda štapiće porežete ovako i napravit ćemo kramp. Nemam dovoljno drveta. Čekajte. Ajde, danas. Stavit ćemo to tako. Kupit ćemo to. Evo imamo 10 drveta. Sada ćemo staviti od zgore 3. I 2 štapića ovako. Uzet ćemo to. Za prvu noć najbitnije je da iskopate negdje sklonište, evo na primjer ja ću ovdje. Ne morate praviti kuće i tako to, a možete vi. I ajde vidimo se kad ovo završi. Kada ste to uradili, evo ovako kao što vidite, napravili smo jednu rupu i to će nam biti kuća za sad. Sada možete slobodno uneti ovo kuću kao. Malo mi laguje zbog toga što snimam, pa postoje frame dropovi. Sada kada ste to uradili, onda ćete uzeti ovako drva, daske i poređati ovako. Kada ste to uradili, dobit ćete vrata. Ta vrata ćete uzeti i vrata ćete postaviti, evo, na primjer ja ću ovdje. Sada zombi i ostali mobovi ne mogu da uđu u vašu kuću. Sljedeće što trebate uraditi je napraviti pećnicu. Pećnicu ćete napraviti ovako. Stavite okolo, samo u sredini ne. Kada to uradite, evo je pećnica ili furnace, kako ko hoće. Postavite pećnicu i tu ćemo sada ispeći drveni ugalj. On se ovako peče. Dole stavite daske, a gore stavite ovo drvo. I evo ga, on se peče. Ja ću samo još malo napraviti dasaka, zato što će mi trebati da pečem, pošto sada nemamo ugalja pravo. Evo, nastalo mi je vatre, evo da zapalimo vatru. Kad ste to uradili, pustite da se ispeče. Noć nije pala, ne znam šta možemo raditi, evo škaramo naokolo, Sada se vratite unutra, vidjet ćemo da li je gotovo. Ajde, peči, brže, peči.
treba ti agregat. Imamo sada 4 uglja. Napravit ćemo baklje. Baklje se prave tako što stavite ugalj tu i ispod štapića. I onda uzete, eto baklje. Samo da uzem ugalj, tako. Evo baklje mogu staviti tu. Evo na primjer ovdje i pa ne znam, možda ovdje. I sada je to svjetlo. Ovdje ću početi da kopam kamen i tako dalje, ali vi ne morate to odmah da radite, eto. Pa to je za kako da se snađete za jednu noć, da možete da preživite. A da, isto važno je i hranu da napravimo. Sad ću vidjeti, samo da vam objasnim kako napraviti mač. Mač se pravi ovako. Nemam više štapića, moram napraviti štapića. Hop. Evo su 4. Onda uzmemo štapića, stavimo ovdje. Ups, greška mala. Ovako. I eto ga mač, to je drveni mač. Sada ćemo ubijati zombije. Evo ga, počeo je mrak. Opa. Evo ja ću ovdje završiti epizodu. Pošto nemam više šta raditi, od ovoga će, ovo će biti serijal. Samo da znate i hajde, čao!